Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe ubugoronora muri Kongo Kinshasa MONUSCO bwahakanye kugira uruhare mu gusubiza muri Kongo abaturage b'iki gihugu bari barejwe mu Rwanda byitwa ko bahoze abarwanyi ba FDLR. Kwa gatatu nibwo abanyekongo 39 bashubijwe mu gihugu cyabo. Umutwe wa FC23 bakiriye biciye ku muvugizi wa Lawrence Kanyuka washinje ubutegetsi bwa Kongo bufatanije na MONUSCO gufata abaturage basanzwe bukabaha amafaranga kugira ngo bita bahoze abarwanyi ba FDLR nyuma bakoherezwa mu Rwanda binyuze muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze abarwanyi. Kanyuka yavuze ko Kinshasa na MONUSCO bakora umunyanga mu rwego rwo gushyigikira ibyo yise inkuru z'ibinyoma zivuga ko FDLR iri gusubizwa mu Rwanda. MONUSCO mu itangazo yasohoye kuwa kane yavuze ko ubwo bari abantu basubizwaga muri Kongo Kinshasa itari yari kandi ko nta ruhare na ruto yagize muri icyo gikorwa. Itangazo riti MONUSCO remeza ko itari yari igihe abantu barizwaga muri Kongo kandi ko nta ruhare na rumwe yagize muri kiriya gikorwa cyo kubacyura. Ubu butumwa bwavuze ko gahunda yashyigikira gusa kwambura intwaro ku bushake, gusubiza mu buzima busanzwe no gukira abarwanyi b'abanyamahanga ndetse n'imiryango yabo bakurikijwe inshingano bwahawe n'akanama k'umutekano Karoni. Bwanagaragaje kandi ko mbere y'uko umuntu wese asubizwa mu Rwanda hawe igenzura rikomeye rikorwa mu byiciro bitandukanye kugira ngo rebwe niba yujuje ibisabwa. MONUSCO yavuze ko abemezwa ari bonyine bakirwa ku rutonde rwo koherezwa mu Rwanda. Urwo rutonde rukabanza koherezwa muri komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare n'abarwanyi kugira ngo rusuzume kandi irwemeze bwa nyuma mbere uko abantu bava muri Kongo Kinshasa. Yunzemo ko izakomeza kurinda ubwisanzure, ubunyangamugayo no gukorera mu mucyo bya gahunda yabo no gukorana n'impande zose bireba mu kuyikira mu bikorwa. Mabwere kandi ko umutwe wa FC23 kwa kane wigaruriye agace ka Rurambo mu ntara y'Amajyepfo nyuma yo kwirukana mu ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Aka gace ka Rurambo gasanzwe kabarizwa muri teritwari ya Uvira mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Uvira nyirizina. Amakuru atandukanye yemeza ko M23 yafashe kariya gace ahagana ku mugoroba nyuma yo kwigarura utundi duce turimo Kabanju ndetse na Mirimba. Si ubwa mbere FC23 ifata turiya duce dore ko mu kubuza ko umwaka ushize mbere yo gufata umujyi wa Uvira Rurambo n'uce tuyikikije hari mu hantu uriya mutwe wabanje gufata. Kugeza ubu ntibizwi neza niba umutwe uteganya kongera gufata uriya mujyi wa kabiri muri mu kivu y'Amajyepfo wigeze kugenzura gusukaza kuwukurwamo n'igitutu cy'amahanga. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura akarande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp. Urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Ubwo kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yohereza mu mahanga rwinshi mu ruhurirane rw'amabuye y'agaciro ruba rurimo na cobalt ikoreshwa cyane mu binyabiziga bikoresha amashanyarazi hamwe no mu bikorwa bikorekeza mu ikoreshwa ry'izindi ngufu. Ariko ubushakashatsi bushya bwatangajwe mu kinyamakuru cyitwa Nature Communications cy'ubushakashatsi buba bwagenzuwe n'izindi nzobere zo muri urwo rwego, igikorwa kizwi nka peer review, bwahishuye ko hari ibyago byihishe iranium irimo gucukurwa ikanoherezwa mu mahanga iri kumwe na cobalt. Ubwo bushakashatsi bwayobowe n'inzobere mpuzamahanga mu by'imiterere y'ubutaka n'ibya nikeleyeri bugaragaza ko uranium iba hamwe mu buryo bwa kamere na cobalt ndetse igakurikiza inzira nk'izayo zo mu by'ibinyabutabire iyo irimo gutunganywa. Ku bw'iyo mpamvu uranium iri muri cobalt yatunganijwe cyangwa se crude cobalt hydroxide ibi bigize 95% by'ibyo Kongo Kinshasa yohereza mu mahanga hagati y'umwaka wa 2024. Abo bashakashatsi bagiranye ko toni ziri hagati ya 2,000 za uranium zavuye mu gihugu ziri muri cobalt. Abo bashakashatsi bagaragaza ko uranium itageze ku 10% ayo yamenyekanijwe ndetse igashyirwa mu buryo mpuzamahanga bw'iby'ubuziranenge. Izindi toni ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 4 birashoboka ko byarangiye zigiye mu bisigazwa by'amabuye y'agaciro. Ibyo bikaba biteje ibyago ku bidukikije no kuzima bw'abatuye hafi yacukurwa amabuye y'agaciro. Abakoze ubushakashatsi baburiye ko bigaragaza ikiyo gikomeye mu bugenzuzi bw'ingano y'ibya nikeleyeri n'ubugenzuzi n'amategeko agenga ibidukikije mu ruhererekane rw'ibijyanye n'ayo mabuye y'agaciro akenewe cyane ku isi mu rugendo rwo kwimukira mu ikoreshwa ry'izindi ngufu. Mu gihe abakeneye cobalt biyongera cyane, abashakashatsi bavuga ko ubugenzuzi nabwo bugomba kuba buri kuri uwo muvuduko, atari gusa mu kurinda abaturage bacukurwa ayo mabuye y'agaciro ahubwo no mu gutuma hubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga ingufu za nikeleyeri. BBC yasabye leta ya Kongo kugira ivuga kuri ubwo bushakashatsi ariko ntiyigeze isubiza.
mabwire kandi ko inzovu 15 zasanzwe zarapfiriye mu majyepfo ya Kenya hanze ya pariki y'igihugu ya Amboseli bikeka ko zaruzwe no kurya inyanya zari zatewe umuco w'utudukoko zo mu mirima iri hafi aho ngaho. Ikigo cya Kenya cyita ku nyamaswa KWS cyavuze ko ibizamini by'ibanze byo muri laboratoire byasanze ikinyabutabire cy'uburozi cyitwa cyanide mu cyongereza cyangwa cyanure mu gifaransa mu bipimo byafashwe ku mirambo y'izo nyamaswa. 10 muri izo nzovu zasanganye ibimenyetso byo kugagara ingingo nuko zipfa mu minsi itarenze 2. Izindi nzovu 5 zari zamaze gupfa ubwo zabonwaga. Amaperereza arakomeje ariko kuri ubu abatetsi bashinzwe ibyo kwita ku nyamaswa bavuze ko n'abagizi bwa nabi zakorewe ubugambiriwe bukaziviramo urupfu. Mu gushaka guhumuriza abaturage, abatetsi bashinzwe ibyo kwita ku nyamaswa babwiye ibitangazamakuru byo muri Kenya ko ibinyabutabire by'uburozi izo nzovu zariye nta byago by'aka kanya biteje ku bantu. Ibi byabaye byatumye abo guhangayika ku bijyanye no kwagura ibikorwa by'ubuhinzi bikagera hafi y'iyo parike, mu gihe akenshi inzovu zitana zikajya mu mirima zigiye gushaka ibyo kurya n'amazi. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ko Kapiteni Denis Oraoya yitandukanije nabo bareganwa mu rubanza rukomeye rw'ubugambanyi ku gihugu rwo mu munyapolitiki utavuga ubutegetsi bwa Uganda. Dr Kizza Besigye yemera guhagarirwa n'abunganizi mu mategeko batangwa kandi bahembwa na leta ya Uganda nk'uko bitangazwa n'inyandiko z'urukiko zirutse kujya ahagaragara. Raporo yashyikirijwe urugereko rw'urukiko rukuru ruranisha imanza z'inshinjabyaha igaragaza ko mu gihe Dr Kizza Besigye na mugenzi we bareganwa Haji Ubeid Rutare banze kwemera abunganizi mu mategeko bahawe n'urukiko, Kapiteni Denis Oraoya we yemeye guhagararirwa nabo. Yavuze ko yagiranye ibibazo n'itsinda ry'abamwunganiraga mu mategeko yari asanzwe akoresha. Ikinyamakuru Chimp Reports cyavuze ko raporo yo ku itariki ya 21 Nyakanga yakiriwe n'urukiko kuri 22 yateguye n'abavoka bashyizweho na leta aribo Siriana Mawezi Ebitu, Julius Serubabara ndetse na Sara Awero nyuma yo gusura gereza ya Ruzira kugira ngo bahure n'abaregwa uko ari 3 nk'uko abavoka babitangaje. Kapiteni Denis Oraoya uregwa wa 3 yababwiye ko yemeye guhagarirwa n'abavoka bahembwa na leta kuko abavoka bari basanzwe bamwunganira mu rubanza rwaburanishwaga n'urukiko rwa gisirikare bari bahuza cyane ku buryo batabasha gukomeza kumwitaho uko bikwiriye. Kapiteni Denis Oraoya yasabye ko atahagarirwa n'umwunganizi umwe na Dr Kizza Besigye na Haji Rutare. Abavoka bamugira inama yo kugeza icyifuzo cyo kumwanditsi wungirije w'urukiko mu buryo bwemewe n'amategeko. Abo bavoka bavuze ko Oraoya yababwiye ko yari yamaze kwandika ibaruwa ku itariki 20 Nyakanga asaba by'umwihariko Sylviana Maweze ko ari wamubera umwunganizi mu mategeko. Bongera ko iyo baruwa yandikishijwe intoki bayometse kuri raporo yabo banemeza ko bazahagararira Ora wenyine gusa mu buryo bunyuranyije n'ubwa Ora. Abo bavoka bavuze ko Dr Kizza Besigye na Haji Ubeid Rutare batigeze babaha amabwiriza cyangwa se ngo basabire kubunganira. Raporo igaragaza ko baregwa bombi baragikurikirana hafi urutonde rw'abavoka 786 bemerewe gutanga ubufasha mu mategeko buterwa inkunga na leta rwashyizweho n'urukiko rukuru, kandi ko bari batarafata umwanzuro ku muntu bazahitamo ngo babere umwunganizi mu mategeko. Raporo ikomeza ivuga ko Dr Kizza Besigye na Haji Ubeid Rutare bashimangiye ko igihe cy'ibyumweru 2 bari bahawe n'urukiko kugira ngo bitire umwunganizi mu mategeko kitari cyarangira kubera impamvu banze guhura nabo bavoka igihe bari baje kubasura muri gereza. Aya makuru agiye hagaragara mu minsi mike umucamanza Emmanuel Baguma ategetse ubuyobozi bwa gereza guha abaregwa urutonde rw'abavoka bemerewe gutanga ubufasha mu mategeko buterwa inkunga na leta. Nyuma y'uko banza abavoka bari babanje kugenerwa bavuze ko bakeneye igihe gihagije kugira ngo bitiremo umwunganizi ufite ubushobozi bwo kubaburanira mu rubanza rukomeye kandi rugoye rw'icyaha cy'ubugambanyi ku gihugu. Naho Adamu Wampa Besigye umuhungu wa Dr Kizza Besigye umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni yatakambiye Perezida Museveni n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jeanne Muzikene Rugaba abasaba kurekura se hashingiwe ku mpamvu z'ubutabazi nyuma y'uko bw'igihumure mu gihe cy'iburanisha mu rukiko kuwa 3. Mwibare ufunguye yasohotse nyuma y'uko ibyo bibaye. Wampa yavuze ko kubona se agugihumure mu rukiko byamuhoje cyane maze asaba abayobozi bakuru b'igihugu kugira impuhwe. Ati uyu munsi umutima wanjye wabaye cyane ubwo nabonaga data Kizza Besigye agugihumure mu rukiko. Uretse ibya politiki nta muhungu ukwiye kubona se agera kuri urwo rwego mu gihe ahagaze imbere y'amategeko nyirizina yakoreye akanayatura ubuzima bwe bwose. Dr Besigye yaguye igihumure ubwo yarahagaze mu rukiko nyuma yo kugaragaza ko atemeranya n'itangira ry'iburanisha rye mu rukiko rukuru. Yanze ko imirimo y'urukiko ikomeza nyuma y'uko umucamanza Emmanuel Baguma ashyizeho abunganizi bahembwa na leta kugira ngo bamwunganire. Ashimangira ko urukiko rudashobora gutanga abamwunganira mu mategeko atabanje kubitangira uruhushya. Mbere yo kwitura hasi abatangabuhamya bavuze ko Besigye yavugije induru inshuro nyinshi ati murekeraho ubwo bashinjacyaha batangira gusuzuma abatangabuhamya babo ba mbere. Mu gutakamba ko Wampa yavuze ko atanditse nk'umunyapolitiki ahubwo yanditse nk'umwana, asaba Perezida Museveni Jeanne Muzikene Rugaba gutekereza ku myaka yase ubuzima bwe bumeze nabi n'ikibazo cy'ubutabazi. Yanditse agira ati ndabasaba nicishije bugufi ngo mugire impuhwe n'ubumuntu mwemerere data kongera gusubirana ubwigenge bwe. Umuryango wanjye wemera udashidikanya ko ari umwere ku byashinjwa kandi ko atigeze agira umugambi wo kugira nabi umwe cyangwa se umuryango wanyu. Adamu agaragaje ko ubuzima bwa se bukomeje kuzamba ava ko Uganda ishobora gutakaza umunyapolitiki wayo wazwi cyane. Ati ubuzima bwa data bukomeje kuzamba, Uganda ishobora gutakaza atari ubwo umunyapolitiki wayo wazwi cyane ahubwo anatakaza amahirwe yo kugaragaza ko ubutabera bukomeye kurusha amakimbirane ya politiki.
politike. Yasabye kandi ko Besigye ahabwa ubuvuzi bukwiye kandi akarindwa n'amategeko igihe afunzwe. Ati ndabasaba mu cyubahiro ko mwatekereza ku myaka ye ubuzima bwe bugenda bwangirika ndetse n'impungenge z'ubutabazi bijyanye no kongera gufungwa kwe, nyamuneka mwemereye kwivuza bikwiye ndetse n'uburinzi bwose butangwa n'amategeko. Mu gusoza ibaruwa Adamu yavuze ko yizeye ko igihugu kizahitamo ubwiyunge kurusha amacakubiri. Ati nk'umuhungu wese nifuza kuragwa inzika, nifuza kubona ubwiyunge. Nizera ko hari igihe abagande bafite imyumvire itandukanye ya politiki bazareba inyuma bakava ko umuntu bwatsinze amakimbirane. Kugeza ku mugoroba ku wa gatatu nta gisubizo cyari cyatangwa n'ibiro bya perezida cyangwa se igisirikare cya Uganda kuri ubwo busabe bw'umwana we Besigye na mugenzi we bareganwa Obedi Rutare bahakana ibirego bashinjwa byo kugira uruhare mu mugambi wo gushaka kugurika ubutegetsi. Urubanza rwabo rwatangiye ku wa gatatu nyuma y'uko urukiko rukuru ruteye utwatsi imbogamizi zari zatanzwe ku bijyanye n'abanyamategeko bagenwe na leta ngo babunganire. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umuyobozi w'ishyaka Wiper Kalonzo Musyoka yatangaje ko adateganya na gato kwifatanya na Perezida William Ruto cyangwa se na guverinoma ye mbere y'amatora rusange ateganyijwe umwaka utaha. Yasabye Ruto n'abamushyigikiye guhagarika kugerageza kumwegereza mu rwego rwa politiki. Kalonzo yavuze ko akomeje kuba umwe mu bayobozi b'ihuriro ritavuga n'ubutegetsi kandi ko intego yari uguhatanira impinduka mu gihugu aho kwinjira muri guverinoma iriho. Yashimangiye ko abaturage bamuteye bamwitezeho gukomeza kubavuganira aho kwifatanya n'ubutegetsi. Yongeye kuvuga ko ibibazo abanyakenya bahura nabyo biri mu buzima buhenze n'ibibazo by'ubukungu bidakemurwa no kwimukira ku ruhande rwa guverinoma kubwo iki gihugu gikeneye n'impinduka izagirwa binyuze mu matora umwaka utaha. Aya magambo aje nyuma ko Perezida Ruto n'abayobozi ba Kenya Kwanza bakomeje gutangaza ko bifuza gukorana na Kalonzo Musyoka no kumwinjiza muri guverinoma. Kalonzo yavuze ko ibyo bitazabaho kandi ko azakomeza gufatanya n'abandi bayobozi barwanya ubutegetsi mu rwego rwo kwitegura amatora umwaka utaha. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banditswe Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko guverinoma igiye kongera gushyira imbaraga mu nzira y'ubwiyunge bwa politiki no kuvugurura itegeko nshinga. Nyuma yo kujyana ibiganiro n'abayobozi b'amashyaka ya politiki 18 mu ngoro y'umukuru w'igihugu Dar es Salaam, yavuze ko ibiganiro bya politiki bizakomeza kugira ngo bitegure ivugururwa ry'itegeko nshinga hakurikijwe amategeko n'inzego z'igihugu. Perezida Samia yavuze ko gahunda y'ubwiyunge muri Zanzibar imaze gutera intambwe ishimishije kandi ko icyiciro gikurikiraho kizibanda ku ivugururwa ry'itegeko nshinga. Yashimangiye ko buri ntambwe izakorwa mu buryo bukurikiza amategeko kandi igamije inyungu rusange z'igihugu. Yanatangaje ko guverinoma izajya ihura n'abayobozi b'amashyaka ya politiki buri mezi 3 kugira ngo baganire ku bibazo bireba igihugu. Iyi yari inama ya kabiri nk'iyitumijwe na Perezida Samia Suluhu Hassan kuva habaye amatora rusange umwaka ushize. Muri iyo nama Perezida Samia yanagarutse ku mibare y'ubukungu. Yavuze ko ubukungu bwa Tanzania bwazamutse ku kigero cya 6% umwaka ushize kandi buteganyijwe kuzazamuka 6.3% uyu mwaka. Yavuze ko guverinoma izakomeza gushora imari mu bikorwa remezo birimo gari ya moshi, imihanda n'ibyambu. Anasaba amashyaka ya politiki gufatanya mu kubungabunga amahoro ndetse n'inyungu z'igihugu. Naho urukiko rw'ubujurire rwa Tanzania rwateje agaciro ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gusubiramo icyemezo cyafashwe imbere mu rubanza rwa Tundu Lissu aregwamo icyaha cyo kugambanira igihugu. Ibi bifatwa nk'intsinzi ikomeye ku ruhande rw'ubwunganizi. Mu mwanzuro watangajwe ku itariki 30 Nyakanga, inteko y'abacamanza batatu yemeje ko ubusabe bw'umushinjacyaha mukuru nta shingiro bufite, bityo yemeza ko icyemezo cy'urukiko rukuru cyo ku itariki 20 Gashyantare umwaka cyari cyaranze ko ubushinjacyaha butongera gutanga ibimenyetso bishya binyuze ku mutangabuhamya wari amaze gutanga ubuhamya. Ubushinjacyaha bwashaka kongera gutumiza ACP Amini Mahamba kugira ngo atange ibindi bimenyetso, ariko urukiko rwasobanuye ko inyungu y'amategeko bwashingiragaho itemerera kongera guhamagaza umutangabuhamya wamaze gutanga ubuhamya kugira ngo yongereho ibimenyetso bishya muri ubwo buryo. Nubwo urukiko rwanze inzitizi ya mbere yatanzwe na Lissu yavuga ko ubwo busabe butagomba kwakirwa, rwanzuye ko ku rwego rw'ibikubiye mu rubanza ubushinjacyaha butari bufite impamvu zemewe n'amategeko, bityo urubanza rwa Tundu Lissu ruzakomeza mu rukiko rukuru hatari ibyo bimenyetso bishya ubushinjacyaha bwifuzaga kongeramo. Naho guverinoma ya Tanzania yatangaje ko nta muntu cyangwa se itsinda runaka riri kwibasirwa mu gikorwa giherutse cyo gukurikirana abantu bakekwaho ibyaha by'iterabwoba. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Patrobas Katambi yavuze ko inzego z'umutekano zikora akazi kazo zishingiye ku bimenyetso by'ibyaha atari ku mpamvu za politiki cyangwa se ku muntu runaka. Ibi byatangajwe mu gihe abanyamuryango 51 b'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi Chadema bafunzwe bakurikirana ibyaha by'iterabwoba. Guverinoma ivuga ko iyo mibare idasobanura ko ari ishyaka ryibasiwe, ahubwo ko abantu bakekwaho ibyaha bakurikiranwa ku giti cyabo. Ku rundi ruhande abayobozi ba Chadema imirimanyize iharanira uburenganzira bwa muntu n'abashakashatsi bo muri za kaminuza bavuga gukoresha ibyaha by'iterabwoba ku barwanya ubutegetsi bishobora kuba uburyo bwo kubacecekesha no kubabuza ibikorwa bya politiki. Basaba ko inzego z'ubutabera zakora mu bwigenge kandi zikubahiriza uburenganzira bw'abaregwa. Impaka zikomeje gukaza umurego muri Tanzania ku bijyanye n'uko amategeko yerekeye iterabwoba akoreshwa mu gihe igihugu gikomeje kwitegura ibikorwa bya politiki n'amatora mu minsi iri imbere.